yong ka East Jadils haperdi ka jingtut dari ke jingtut yong ke Mariam dari ko yoblay kawa uda ayu hi kam kiri lat wi abi pok kiri kamera dari beta kawa penmani di kecilang ikuble nagalian yong ka Voice of the People Party tapi yang burung ipi uro kamada ketit pediang dan General Secretary dah hari kepor kebentang yang atau kawa UE keciklam bakam jule election for the dead lepas lagi katu kadi kikam kiwaman kiwah kamado kawa kadong kathan yang isi di MK go tada yo I hagawa ya klam wagi kinong kerchan kinong rekam yang parti bakam Kisnong kita siki gendong kecerok kumjo. Te kani ke jisang. Hapo kani ke distrik ke jongi bat nangni shikman. Ngin lang pten ya kaban le kiwei pat kisnong na kabanta ya kaban ai kuble. Te kani ke jingalang ki babon ki pat ba ki mud bagadai ke jingalang perkupuram. Kumba jule kiwei ki parti. Hadin ke jingjok ki kartong ki jongi pinyoi. Ba kisah pelong ia kini kecilang penkuburan. Hendrai kumbangi jukren sepiu paipa. Ba the Voice of the People Party kadai ke parti ke bapher nak kiwai pat ke parti nginom ke parti kalau ikut berkelirai. Bahkan don kanu kaji penkuburan. Dau paipa. Nama kumnu paipa unai ya ke buram yani. Kadai ke kamram ke jengi banai ke buram yu piu paipa. Nama mapi buat penjot mapi ubajit. Kaburong kene balai sapi, tegunta kaparti keseudai, ia kabalai aku balai haparo kijaka kat ba ngilai nakaliang jong kaparti. Tegani kajing ia kendo kajongi, omtang ba ngilai, ia kata kekentin aku balai, ia kani kajing